kubatikana amono kwa abantu babire bya matemo abani gwali tkolia lero asibanya ko baba kubatira nigwa asumbaskano mubebwe para okisi narok litkolia lero nigo umubase commander kurwa asensemeli ya burabu umuske George Maelo niganya ko bokurwe kurege tindi go chia sabagende bekigali chia para kwani kinyo kibali kubwatema chiko munencheremo yo keania okomment kana kumbaskano ya para roboti uru nigo ruariganigwa no mulikito Daniel Until Mungu atakuacha. Ama yanda nigawatanse umuga solero ase kinyoro ya sasuri ime ya Nyansiongo ase bunge ya Borabu ime kaunti ya Nyamira achingaki chomoiga bokomania umugaka Jeff Mumanyi nomorogyo ye Lydia Mumanyi abo basiria amagimabo chikibere chaetere aso mubasokano mube bwepara asensemo ya kijauri magega yegali nene gosirio boroso ikabatuma bonsi kubairira bagasirie magimabo chingaki barenge konyoro bogweni ase chinyagitari mwana ntenge chali and form 1 kona chagite aganyete January akorendo keke agende school egati yabalia baikirana chingaki chomoyogoyo ngamo no mubase commander asensemo ya Borabu George Maelo MCA we wodi ya Nyansiongo muske Dennis Kebasonyaribo umunyakero NGCDF kurwa service yo mubunge wensemeyo muske Patrick Osero asilita Dennis Rosana amo numero monene bobo menya bwasobwamo baika hasokoa ya mati yenye gusire ngora boigo hasokoba amaskani yabo yo moelio. Nimekaa hapa kwa miezi 3 sasa na nasikia watu wanasema kwamba ati imefika season ya watu kukufa na ajali. Iliandikwa wapi? Iko mahali iliandikwa? Tunaweza sema kwamba pole kwa familia na pole kwa watoto. Ilikuwa ni kitu chungu. Mimi nilijiweka kwa viatu ya watoto. Unaamka asubuhi, umengoja jioni uone mzazi anakuja nyumbani haji ameenda, utaanzia wapi? Asoma yegoyega nkwana tichare ngoro nyinge bubatekana na mayenda bamenya sichinseme chigani go bayira chingaki cyabo chinyinge asogosira abana banyegusira ne chingaki cyo bagokerege tambokiro kimubunge wensemeyo muske Patrick Osero asobonga iniwe bokogendera gusira chiamate au na mune chichanyora emebasokano yipara asamatuka bwangoiga egati abo abayiga bareko enigwa litkoля lero ne chiamati chinde isato. Mulisikia wakati tulikuwa na maombi huko, mheshimiwa alisema pambu siwekwe by Friday. Si mulisikia hivyo? Siliwekwa huko. Mubase commander Maelo chingaki asanga negetaseni kyagetembe kwanira ebitambukiro bagendere gosuka korwa imebasokano eyo ene kiwasensemo ya kijauri ne chingaki cyo ene kya ochikogendera korwanira amatiga iliko ene kibuna abanyoriro bo ene bwabo. Mimi nimesimama kidete. Nimekosana na watu sana kwa sababu ile insurance ya ile gari ilifanya ajali ni nzuri na watu wote wanakimbilia, wanataka kuona haki ya watoto inapotea. Haki haitapotea, mimi nitapotea. Parengana nere abatumeki bepariga abo barachigotoka bakurunde chigari ne chipigipigi cyabo ase chimbero chigoro na mona sensemo ya kijauri niko barachiko imukirwa egetambo kerege tindikiri chiko niga mbunenjeremo yogokeania na gusiria pi emebasokano asenseme iga ushirikiano wetu. Tuko uangalifu sana kwa barabara. Speed ya pale ni 30. Gari yoyote ikuwe ni nani, tutapambana na yeye. Tutashika gari tuhakikishe kwamba kijeuri hakuna ajali. Na pia mimi naomba kila mtu, tunaenda kanisa, tunaenda msikiti, tuseme kwamba mwezi huu wa Disemba kijeuri hatuona ajali tena. Nyagosira nigo batiga abana batatu magega omonene w'imyaka 14 uyo kabere b'imyaka 10 no yokane w'imyaka 9 watani au nigo bagendere wesokya ko bolyo kubwatirana boigo abantre baborigwa ko bamaiso na mono chinga kichiga kimega Yesu gukuno mwako moya grupo dirigeta seni kyagetembe kurega kijauri eritrene ngoro ku Daniel Until